Nili balong ningkan troksia uswapan miri hingkang sipen apran kedam. Disaster management ahin pen sarso berong along langkit hepen kisung kachitong nang tumapan kirap kipajirtam. State government Assam ahin pen 6 schedule power kipajumja sailok siki klempu Carbon Thomas Council EM barim rensing bepen akoy kiwan. Kardom nili birta than bangphi sami beauty bepi pinia birtang tonpen arjupanik thang. Nilip constituency ki parlo borjan tokolangso kumol hanse arongmekar bibhas hanse lapen sangpi sangrika tirang piatum kaching hona supi kalitang urmika hansipi arta ningkan troksia phan miri hingkang sibajok apran kidamnang. Birta kilong duna tengke borjan tokolangso kumol hanse arongmekar inut arleng kisar borsing hanse arta troke babang phuabang mithanga berialong karen mate miri hing apham ki totpenajok bibhas hanse lapen sangrika terang pia tumasupi kalitang urmika hansipi kopai kilang nuajok meri hingki ropen apran damnang jui kalitang urmika hansipi rangsina LP school along ingdeng isian lukachali dun bompusi birta long pondo birta kitok bomahut kilong ponalam thia tenglipute kalitang urmika hansipi school ki dun pen hemnang le rock pen borsing hansia hemabiri kijuya porhut birialo chaino binang rudber pupen miri hing apham kibiajok kupai kilang nu pen kalitang urmika hansipi miri hing kang sibajok apran kidamna non birta kirib dunlong hur anke borpathar thana tumpensi chiparideng ponsi postmortem aphan diphu medical college and hospital pontangno lapen pham ki tot bek borsing hansia phanta nonamat police redengsi biponang koklopusi birta riponlong Choki hola pension jikro carbing long life. Tike langjuna hawar sar sobia rongalong don trokep sose hem tunatum langkang numpen kido ki thak chutun chodang akisung abirta longsi disaster management ahin pen kirap ki pajirtam. Pai chikloni phai siani lakha kripli korkanthi constituency ki parlo tike langjuna hawar sar sobia rong langkit hepenajok don troke bahim tunatum hemrit anta langkang lumalam thi disaster management of karbiang notum arjunong si adimak longlong humri dampen asonason kirap kipajirtam bangso kirap kipajirtam ahut korkanthi BJP mondal committee maipu dolo ingti kache tongdunalong phuloni revenue circle pen ARO monu singti mondal rustom tiso mondal dhoni togbiatum pendanglo penang an chukumaratum lapen disaster management tuma hinpenta chetongdun langgang lumpen kisung kachitong na tumaphan sang dali jangthu biscuit candle pen tarpaulin haihoi ronpong bangso hut korkanthi BJP mondal committee maipu dolo ingtia hinpen bangso rongra phan lamthi ke than ponke langkang lumpen kachipajok jiaphan Carbon Thomas Council CM Dr Tuliram Rong hanglapen Carbon Thomas Council Speaker Raju Tiswatum nangbur I Vivek Ji pusi than pong Tenong korkanthi constituency ke parlopon sarsobe karong langket he pen kisu apurial tumhan sang napen kichu ason hormu ke rompon padupo napen takan shot kali sam taro sarso sob biso kangcho napen gobin rongpi napen kenangan adim langket he pen kisu ason apurial tumhan sang an apen jangku kenangan ason namu ke rompon padupo sila suasai ke dengkon la bangke ni kicinya teng bulu tang ke elitum non malong social media long tatrek long ta dog weta elitum karbeng long Thomas Council CM sar kenangan adim kahumri dam mati akisung apurial tumhan ke langdam labang so akisung langket kipen akisung apurial tumhan ke rapon je pan alang ni aning angklong pan ke matha pon ateng pensi labang so sai ke deng pon sini dam lasi alang li CM sar kapin khat ateng pen Deputy Commissioner of Karbiang Long apan pin khat pon si pin dak department tumpan lapen dak party klang workers tumpan pen rong asar tumpen pen chilang si labang so sai bang ke deng pon lasi labang so sai long kicerap dunji apan ili tumdak local MLC mate Karbiang Long Thomas Council Speaker ke Raju Tiswas tamin tumpan ang pin khat athela bang so sai long
kisung ki povek vek apurial tum along levek nangji lapen ki pale thek je phan lang nangji po lang nang pin thada teng pen sini tum tamek la ma sai lo pin serap dun dong mukak pen sem sing ti carbing long life patumi paipani phai isiani arni kang samapor kheroni mondal congress committee asai hemalong carbing autonomous council abarim rensing bepen Pherangkia mai ni ponsi state government Assam hin pen 6 schedule power ki pajum jia sailoksi ki klempu akoi ki pi Pherangkia mai long carbon autonomous council abarim rensing be pen kaning je ponke MOU MOS ateng pen sit phokep an ki papa jia lamdo bangso long non inkoi ki baralong ki un reserve seat si manpo laki 6 schedule ki papop atovarlo state government pen proposal ki pon special protected class non karbia khephan state government hin pen jongsi carbing no alo kopine ahormu nang biji plote ladakh carbing autonomous council pen thang nang pudun long lepu proposal ki pon lake karbia khai phan ka phere mimia sonsi nang man lopusi biasang ho pen than pon non hebjong nili Guwahati High Court long PIL ki pidam lasolong state government lapen union government atum mane SIU 1 apu thakkan nili case long people lapen SIU long ke dua thing people si pedalaret ma people si nang tuna chipun jamma people si nang tuna purma pupen non pinipen apke theklong mang lahelo alang litum aji include pen han 90 mane 2019 along lampen 18 along lampen ke change labang so constitution amendment alam theba alang litum puthop non che otu labang so kachi order long ka phiri meme ejha kalam thiduko alam thiduko sita nilije semet the thomalam sipini dardak panang pachini po alap kamatha banglailo isialam banglailo je thongkep pen sit bang thongkep pen phokep ante bat pu polam dulu phokep pe bat posita la thongkep pen anpara kape baji asit mokha bangke territorial council pusamen do posita la kape baji aphai bangke inkoi dolang la inkoi asit bangke unreserved seat si biko lage 6 schedule as spirit against 6 schedule longke non open ba non reserved po asit bangke 6 schedule along kedo aron si ave lai selam lo hinialam bangke kechi kebe mate non tribal atuma fan ladak arait kitipon nangji special protection protected class pu ejak non tribal to man kibi ponji pu labangso proposal state government pen kipi election ha village council on the thurlong at nangi pu state government pen proposal kipi labangta 6 rule spirit against lo lapen isia bang dolang Assam government tum ako isia proposal kipi tu dolang lage lahelo je state government pen union government atum kopene a project dengi kopene scheme dengi purante laso scheme lapso project amokha ke claim ji adim along le abang aja kong bangke Karbiang autonomous council ba autonomous territorial council kaldaji laso aja kong bang state government on donai pu la phethom je semet ka phiri meme isi longle pu thaklo nonili thanba longle phelang 6 schedule council long pen along tum ja kong ke ponji pu kamatha Chinia bangke non tribal amuni tomfan special protection kipi pukamatha lapen ke thom bangke sit bang unreserved mane open category ke salam ni pukamatha la ke thom bangta akapre do ulang akapre asu sa pene asu gari lo hala ita age thesai de lo sita niligam jongjung kamatha bangke most important alam the pun niligam matha bangke la ke thom lo Laki thomjong sida implement da doblong te iltuma 6 schedule bangke ipukji angring do Kheroni pen mohanteron carbing long life All India Football Federation pen kipatir pipon National Junior Girls Football Championship Surihinira inkora flipen Surihinira inkora phwa bahalom Assam pen kachitoidun attimatum kicheng si pharman Telangana pen si pathu ponlo
Bangsolong Assam Junior Girls Football Team atum ki thek muchara jaw Telangana team aphan 3-2 pen chipahai ponlo. National Junior Girls Football Championship Surihinira inkora plipen Surihinira inkora pho Belgaum Karnataka long kipado ponalong Assam State pen kachitoiduna team atum patumia por kicheng siaphong pathu ponlo. Kipathu chengani Telangana Junior Girls Football Team pen pathu ponsi Assam Junior Girls Football Team atum 3-2 mate kithom hini pen chipahai ponlo. Isi ning karong alam thia bangke Assam team aparman Karbing long pen bangke thom amuso atum Assam State aparman Bangso National Junior Girls Football Championship Surihinira inkora plipen Surihinira inkora pholong pathudun bomlo. Lake Serbika terangpi rengmiring tipi lapen Shivani ing tipi atum henlo. Lancho takali Assam Junior Girls Football Team captain tame Serbika terangpi pensi Japonlo. Lapen team coach si tame horening tipensi chipaduk ponsi ke chengsi ke pathu tame chipahai ponlo. Lapen non puthot pai chikloni pai ke thomani Punjab State pensi puthot pathu ponthu popusi birtanang pale. News report long sudarangti Karbing long live. Pinya Adap Abirta ke lapansi kang ton poniklo kardong.